Mabedi metsoso ke ka bang leshome le nang le metso e mene ka morago ga ena ya bo robedi ke nako ya Dr. Novi and Victoria's Faith Ministry sa ke tsebe jwa le ditsete tsa ka ha di sa le tse go etsala a ke tsebe na go etsala ga ke tsebe na wena doko wa utlwa ka mo ka go tla nna ke utlwa na ke tsebe na ke utlwa a ke tsebe na ka le nna ke kutla ga ke tsebe na o tobeditse ka thapo ke tsebe na jwa thapo ka rona le se se sa mothale ka mo lo ya kana go ina ke tsebe Dr. Novi but nna ke kutla mara ka re ke a utlwa wena shop nna ke utlwe ke bona ke ka rona le bothata okay ya ke yona le nna ke utlwa yeah okay yeah thapo wena doka ku utlwe mai ko sebetsang ko na fela askis okay yeah kona ke utlwang he ke utlwa mai ko sebetsang ko fela okay hana jwa so akor le mai ko akor ko change a ke letse jwa le bona ba ntse ba le ya hape bile ba disomo ba bile ba interested ho bona ha re ke mai because bile batho ba interested ho bona no happy new year happy to bone o teng hantle thank you so much I hope we jile hantle everything a ke jile monate ke a tseba ke jile monate re ntse re qoqa ke wa tseba ne kile mose ke ke a tseba nna ke a tseba botho ke a tseba ke a tsela no ntse mathala visa ke a tseba kana yes tseba mona wa tsa go jetse yes o tlise motho ke mo ratang haholo doc you Apostle Rami yes fat it down to earth what's ba kana kone ke trender ke ntse ke tla le ke Frida ntse ke yetsa so stop na mpila ka change dintho tse itseng ka yona ona mfonela and asampots ka or November o itsang November itsa na ntse tsara my brother ke a hopola hlamna ke a rata and then a re go filino ntse mo komanyara o itse re tlo go feel can it one of the very I understand why but that Ramile modimo tla wa hlonolo fatsa kana kana o tlile o itse a re o rata o jetsa batho you don't rebuke moruti o sa tsebe dimension ya high ka o itse ke dimension realm ya high give oi then you o motlele o itse yo doc deep and that Ramile modimo bless am o hlonolo fatsa ke mo wa batho ke mo hlomphang ulu ai kokobeditse very good yo don't le banda temdi message wa hai a usle ga tukena mo uti wa bishop Jabu yes message wa hai I know you deep no deep haholo I know te bona aki tsebe ke tlo re ka moramolaetso kana wa Apostle Rami na ke tsebe ke tlo re mabilo ka rata ke utlwa ke fokola ke fokola ke tlo re fela ka pelenyana re ke mamedi o kalama taxi phase 3 kapa phase 7 o ya tshebeletsong ya rona phase 3 kapa phase 7 and then o ya taxi o ha o fla ka tropong pela ke kae pela KFC ha o fla pela KFC kalama taxi yang phase 3 kapa phase 7 o buru fela o ya kerekeng ya Pastor November teng yethu ya bona la itseleng ka koloi o driver ka go ka road free o feta limo molo ka lifting o fete mo Greek ka ntho ka lifting o fete ka lifting ka bona kereke rona etseleng mamedi etseleng te what's ke gala go bua ka ho fanda yes ke batla bua mantswane ke batla bua ka tamane ne ke re ka sonta tse pedi tse fitileng pele re kwala selemo ne ke bua ka mistake ya ntate modimo le ho ja re tseba re ntate modimo a etse phoso mistake ya ntate modimo na una le scripture tsena
verse Exodus chapter 14 verse number 10. Iri ha Faro ante atamela bana ba Israele ba re mahlotloa ba bona ba Egipeta ba ba phalletse ne bana ba Israele ba tshoa haholo mme ba ipiletsa morena ya ba re ho Moshe na o ne o se na ho ne ho se mabitla Egipeta ha o re tlisitse ho tla shwella le wa tate mo ke ntho e o yentseng ho rona ha o re ntshitse Egipeta. Now ke ne ke bua ka mistake ya ntate Modimo Thapong 2 weeks tse fetileng yeah ke bua le ka desperation ya bana ba ntate Modimo ke ne ke re ka di 31 before ke tla molaetse wa ka di 31 a ke etsa nix nna di 31 ke tloetse o sebetsa ke kereke ke rapella batho ke etse eng ke etse mehlolo ke demonstrate but ka di 31 I did not do that sure because there is something e Modimo ile ngampontsha kana hore ya hore re thusa batho ba batla o thuswa maemong a o ba leng ka rona e seng o ntshuwa ka ra maemo sure Dr. Novi batho ba batla ho thusetswa ka ra maemo a o ba leng ka ra ona ba thuso ba ntse ba le ka ra mo e seng ba ntshuwa ka ra maemo if motho futsanehile o batla ho thusetswa bofutsaneng bono ba hao ba hae e seng hore montshe a ke tsebe ke tsa sense a ke tsebe batho ba na le dikoloto bana batho ba sotleile ba batlo ba thusetse hona mo that is why when o ka ba invite wa re tlong ke tlo le thusa ho tswa mono ba batle jwalo ba batla fela o ba thusetse ka ra maemo a o ba leng ka rona and that is why ke beke tse fetileng ke le ke ruta ka hore rona ba ruti le dingaka le di sangoma le you must remember hore hona le dingaka tsa di fake hona le ba ruti ba di fake hona le ba profeta ba di fake hona le as much hona le ba nnete but hona le ba di fake ke tsa sense that hona le ba apostola ba di fake hona le ba di bishop tsa di fake hona le hoja hona le ba mannete now ka bo madimadi batho bana ba leng ka ra maemo ha ho easy ho bona hore ba gone ho bona ye wa nnete kapa wa fake batho ba ka ra maemo when o le ka ra situation you don't consider that is why ne ke bua mantswana ke re that is why tsatsina ka sekolena ha o ka sheba bo Hoffmans ko na le batho ba profeta ba ba profeta le no ke a ke tsere ba profeta bo jana ba re ja because ka re ba profeta ho le ka December ba tsao batho ba thotse di bonus ba profeta hole now ke tlo jwetsa why when you sit down ke hlola ke re ho motho ya bohlale okay ha se ke ka itlang pushets out o ya offering bao now ke ne ke re maemo a rona a re tholang ka rona e ba monyetla o batho ba bang yo doc e ba eng monyetla o batho ba bang maemo a re bang ka rona e ba monyetla e mo ho yena ke monyetla hore a o thusa batho ye mong ke monyetla hore capitalize a ba ka wena ka ra boemo bona boemo bo bong le bo bong Thapong ke monyetla o motho e mong sure ho motho ya wa nnete ke monyetla hore a o thusa mara ho motho ya fakeang ke monyetla hore a bapale ka wena wa tseba ke ne ke bolella batho mamedi ka sonta ka laboraro le ka manta ke ne ke tlopa le Dr. Mugadi ke ne ka di 1 ke tlopa le Dr. Mugadi le Dr. Oman ke re tseba if no ka gona hala ntate Modimo nthusa one of the things ke ne ke etsa ene ke rapela ke ne ke gala ntate Modimo ka nthusa because wa tseba se re etsa ntho e lengwe ka fela rona re le ba ruti one thing e bileng yetsa hore re ska ra hlola batho ba ska ba gona hore a rohala ba tsebe hore wa kingdom ya ntate Modimo no kingdom mane fifike ma because re bua language le nngwe ha re tla motho FM re bua ntho e le nngwe re etsa ntho e le nngwe re kisa le tswa le leng re kisa eng re bua ntho re bua exactly a ke tla ka di ke ne ke tsamaya ka di 30 before selemo sa gaoa ke tsamaya le seleke re tla ka taxi mona ntho motho FM jwale ke kena ka taxi motho go mo driver o buletse radio ye nngwe e ya mona Bloemfontein e golo jwale ke a mmotsa ka re bo ntate ha o ke no mamele radio yena sa mamele motho FM ara lona le a feretanya ka mane
Sure. Dr. Novi. But I came on because you know when sometimes o tasha dintho tse itseng batho ba nagana gore o jealous o lwana le batho o etsa eng but nna ke bua on behalf of batho tebo ke buella batho ba ntate modimo because le nna I'm a child of God ke ngwana ntate modimo and ka bo madimabe ntate modimo mpitseditse go lokolla batho tshotlehong bofutsane that is modimo mpileng ministry wa deliverance ke go lokolla batho dintho tse ba etsalang now here is the thing mona mo mamedi wa Motho FM e ke batla go emphasize re batla go thusetswa maemong a re leng ka rawo a re sa batlo ntshiwa ka tsatsi le leng when ke kopana le the late PV that PV ya sena hloka yetsa modimo a mo boloke a golo when ke kopana le yena ha ke le ba le ntho eo ke bua ka yona every time hore ha ke qeta go kopana le yena I was so much excited because ne ke futsanile very excited ke na le koloi one ya skorokoro tjena ke ne ke na le Opel Monza ya skorokoro e meruni tjena ene ke tsamaka I was so much excited very excited ka kopana le monneo mpotse ne ke thabetseng ne ke bona monyetla wa hore jwale ke kopana le motho a tlo nthusang ya tlo mphang tšhelete ya tlo nthusang ka bophelo baka ke hopola ka tsatsi le leng ke mo kopa di monitoring speaker tse pedi ana le di monitoring speaker tse pedi tse nyane tse robetseng ka ra garage because ne re eme ka garage nyae re iqoqela itsa ke mo kopa tsona ba hana ka tsona a qeta ho reka sound e kotsi expensive nana le sound e ngata ho lona sa batlo sokola ka sound ana le di speaker tse ngata ana le di amp le di so nna ne ke mo kopa di speaker tse pedi a hana ka tsona itsa ha hana ka tsona ha ke tloa Carltonville ke tla Bloemfontein I was very angry very angry ke tla ke sa utlwisisa hore how can this man a hana ka dipikara tse pedi tseo e bila sa di sebedisa nna ke di hloka moya wa ntate modimo wa re November the problem ya ho operate ka kelelo bofutsana o operator you are operating ka poverty mentality most ya batho bana le kelelo bofutsana ba batla ho thusetswa ka ra bofutsana and ntate modimo ba re ha ke o tlisetsa hore o tlo kopa because when o kopa motho nyana it means you are saying PV nthusetse ka rabu ye mobona and modimo ba re hore ke utlisitse hore you must learn tlo ithuta hore ke nsitse jwang motho ena ka rabu futsana so that le wena apply a principle ya motho ena e mo sebeletseng ha ke tsebe mmamedi wa nkoko ha ke tsebe nkoko and that time mmamedi wa motho I was very poor ke futsanile ke tsama ka koloi one ke apara di suit tse ke di shepa ke di reka shopong ya magoa ka ratoropo ka mona suit ya teng ne le 40 rand ke labor suit ya teng bike ya teng ne le 40 rand ne ke labor ke sa gone reka ntho bike ya 40 rand ne ke di labor ke tsama le moruti ngamlane ka mane ka face to ka mane profeta wa modimo now I was very poor ke futsanile ka tsele tshosang during that moment mamedi wa Motho FM PV abango fa itsa ke mokwatetse ndi ba re hona bona ona le bothata ba bofutsa ona le kelelo bofutsa and ka bomadi ka hopola mantswe a ntate Motho ntate Sebela sa hloka etse le yena moya wa yo roba le ka khotso ntate Sebela ba re ka tsatsi le ngaro November ntho e etsang batho ba be le mathata ba thabela fuwa tlhapi itse mo ruta hore tlhapi e thola tswa a re mo se batho ba excited ho fuwa tlhapi now go tla mantswe a hore mona o batla go fuwa dipikara ka nthe no tshwanela gore tlo sheba gore motho ena o atlisitswe ke wena mo mamedi wa Motho FM kopa le nkutlo now what happened ke gore during that time hantse ke tswela pele ho yena ka ba right immediately ka naka ya ho yena ke mo binela tenteng tsa hae ke tsamaya le yena ke tlo ntse tsara that man una operate una specialize ka eng e kileng ka inka eo modimo a neng a fetole bophelo ba ka yona until today nna mamedi wa ka ratang modimo na fetole bophelo ba ka hore batho ba be ba ndauta ba nahana hore ke moloi hona le ba ruti ba ne ba nahana hore November o ruetse because I took that principle and it is not an easy principle e hlotse le ba ruti principle e ke buang ka yona e ke tlotla mo yona that principle e hlotse le ba profeta le ba hlanka ba ntate modimo ba emang dipulpiti ba hlotse ntate e hlotse le maphutha wa yang dikereke ebile e masterwa ke batho ba sa yang dikereke e masterwa ke batho ba yang disangone e masterwa ke batho ba
batlang ho rwala ba rwalang ke bona ba masterang principle eno, because that principle e teng kingdom ya ntate modimo, but again e teng kingdom ya lefifi. Ke mang ya nkutlwa mang? Ke mang ya nkutlwa fanda? Now during that moment momedi wa karata ke hopola ne re dutse ka ra caravan. Ke tlo tloa Bloemfontein hape e se le beke ye nngwe mamedi wa karata re dutse PV o re ho nna tele PV o mpontsha Jetta CLI Emeron o re no viko fa Jetta ena ke ya hao o ti November ndikunika le moto ke ya hao yena ka hlanya ha ke nana re nna ke tsama ka sekorokoro ka ba excited tebo ka re okay ka thaba a totila ha re kena ka rakoloi ra kena ka rakoloi ha re totila ha re ka trupong ha re fitla ka trupong a mpontsha BMW e brown ha mfu a re BM ena yona o tlo travel ka yona ho ya Bloemfontein ho khutlela mona ho nna ho ya Bloemfontein ho tla Carletonville a re ko fa yona ba dena ko fi yona o re be hao ko le yo go fileng yona ke Jetta CLI yane a re ko file yona then ha qet ena o hopola kre nna sa ntimedi pika now this time jolo mpha koloi jwale and this time mpha le koloi ye tlo travelang ka yona ha qetila o tlo drivela limousine yaka then ha qetila a re ko fa phutheo ya Paris a re phutheo yeno se ke rutile ka me offering ka di inkele e sena le everything a re ke kopa the only thing ke kopa o tlo nketsa yona ke kopa o tlo sebetsa ho nna mona o tlo drivela o mpinele ditenteng tsaka ke tla o fa dintho tseno ke be ke re yena ke kopa araba ke fihla Bloemfontein then be ke kena ka rakoloi ke drive ke tsama ka sekorokoro sa moya wa modimo o ileng wa fihla when I was angry ha ne ke mo kwatetse for dipikara tse pedi o ileng wa bua le nna wa re November ha ke utlisetsa ka kopa the same spirit mo mamelo wa motho wa FM that sifa ka kuhle when moya wa modimo rona why o di lata ho yena dintho tse why o di batla ho yena dintho tse mamedi wa ka re thank you bom manyoloi moyo halamba mametse moya wa modimo re o dinkile kae ho yena dintho tsena a re November PV yana o dinkile kae ka re o dinkile ho wena re tlo di batle ho nna Dr. Novi problem mo mamedi ya motho FM e o re nang le yona tsatsene sure you know why Exodus chapter 14 verse number 10 bana ba Israel ba bua ka ho molemo re ba shele ho no le molemo ba shele Egipeta when you read Exodus Mamedi chapter 3 verse number 7 modimo bolela Moses o re Moses ke utlwile selo sa bana baka mme ke utlwile ke bone ditlhokofatso tsa tsona a ba re ke theoetse lefatsheng go tla bantsha matsong a ba Egipeta go senyolla naheng eo ke sise naheng entle e batsi naheng e phallang lebese but now here's the problem bana ba Israel modimo o re ho Moses ho Exodus chapter 3 verse number 7 to 8 are ke thewetse lefatsheng o tla ba lopolla matsong a ba Egipeta ho ba isa naheng entle naheng e phallang lebese le mahe a dinotshi it was the problem mon inise mohopolo inise wish ya bana ba Israel inile that was the thought ya ntate modimo ke mohopolo and wish ya ntate modimo re batho bana ba se ba dutse bofutsaneng Egipeta na kwetelele now tlo ke ba ntshe Egipeta ke ba ise kanana ke bua le mama this morning mo mamedi now the problem ke na kante modimo o etsa ntwe batho bana ba sa ihlokeng e ba sa ibatleng ntwe bana ba ibatla gore ba thusetswe Egipeta e se mantshwe Egipeta that is why today ha re bala Exodus chapter 14 verse number 10 re utlwa ba regretela re why ba ntshitswe Egipeta because e bontsha gore bana ba sa batlotswa Egipeta bana ba ipatla Egipeta solanka ba kana ba kopa Egipeta man ba fuwa ke ba Egipeta ba fepuwa ke ba Egipeta ba ja dijo tsa ba Egipeta bana ba hloka ntho eo mo mamedi wa ka rata and today bana ba ntate modimo is the same thing that is why bana ba ntate modimo ha ba batle ho ya dikereke mo ba rutwang lentswe teng ha ba batle ho ya mo ba batla ho iswa man mo teng o batla go thateng bona tlo go mphabukana ntsha eng ke tla yetsa tse ba batla profitiwa and then ba batla etsa that is why le hona ba mfonela mona ntate moruti mprofit ba batla profitiwa ba batla ha ba batle ho rutwa e le ntho eo nna ntate modimo ile nganketsa ka mohau ntate modimo re hona
ha eba motho yana PV a dinkile hona ntate Modimo a re le nna tlo dinka hona a re dula fatshe o shebele hore PV o di thotse jwang PV a qala o bua ka menehelo hore yana wa nehela ene ka mmona ke mo shebile tenteng ya hae wa nehela ka bogotshwanyane mamedi to cut the story short ka etsa list ya dintho tse 5 tse ha ke dula freedom score ka etsa list ya dintho tse 5 ka imana misa ka rra le mati di prayer points ke batla ikoloi ke batla tšhelete ke batla diphahlo ke batla eng ha ke qeta go ngola list ya ditlhoko tsaka ntate Modimo a re o bone PV o atleiswe ke a re ka re ke bone wa nehela a re ke ne go tlisitse o tlo ithuta that is the principle. Sure. Come on, Dr. Mokgoti. O tlo ithuta. O tlo ithuta. That is why mo mamedi ho batho ba ntsebang ke rekeng ya ka ne ke ruta ka monehelo ka giving offering in ne ke bitso all over bo makamo ba tsong pizza bo Bishop Zondo ba tsong pizza bo man all of them you can name them bon hlap ne ke hla TV ho tloa ka 7 o fela ka 9 o'clock gaute man ke kena GNF TV ke kena Botswana ke ruta ka giving ke ruta ka principle and principle and system because the first thing e Modimo na yetsa ke mohlane ke jima ke mata ke nka koloi ya ka yona ile nngwe ne se ke na le Opel ke na le Jetta CLI ile nngwe ya o thaba lo hlona ma be ke ka emisa Crossing of Freedom Square ba ke mata ke ya Grootvlei ke lo je ka Grootvlei ha ke mata Modimo a bua le nna ka di Proverbs chapter 11 verse number 24 e re ba bang ba nehela haholo le ruo le ba atele ba bang e be magona thabo futsana bo ba aparela ntse ke matha Modimo re o batla go fe dikoloi ka re e yanda ke Modimo re nehela ka koloi yana ne ke le dikeledi mo mamedi wa Motho FM. Now here's the problem that time Modimo o na nruta principle that is why mo mamedi tšhelete ya batho yona ke inka ke rekeng yaka ke inka la motho mpha koloi ke inka la motho mpha tšhelete ya o qetela ke inka but let me tell you something mo mamedi ka rata ha ke tšhelete ya motho be ke re mpha 10,000 ho tlo etsana so no I don't do that but I will teach you the principle ke tla ruta lentswe o ska wa nehela because go tshepise something but o nehele because o utlwile lentswe Modimo hore a hlonela fatshe Abraham Genesis chapter 12 verse number 1 Modimo o bona poverty ya Abraham o bona le hore Abraham why a futsanehile Modimo a fihla hore o futsanehile go dula mona le fatsheng la o dutseng ho lona ke le o le kgethetsweng ke ntata o tera ntata o sile bofutsaneng Modimo a fihla o yana hore let me give you the principle a re tswa e repeta ya pele o qala ka instruction mo mamedi ya pele o qala ka instruction Modimo o qala ka instruction o re Abraham a tswa ha le fatsheng la heno le tlunyang tatao o ye le fatsheng le ke tla o bontshang lona o mo fa instruction. Now here's the problem mo mamedi wa ka ratang bana ba Modimo ha ba batle ho rutwa ha ba batle ho fuwa instruction mo mamedi wa ka ratang e ka tšhentšha maphelo a bona that is why re na le bafutsana ba batlang ho thuswa ka ra bofutsana that is why re na le batho ba sotleile ba batlang ho thusetswa ka ra tshotleng mo mamedi wa ka ratang Ay, Dr. Novi. Modimo a fihla Abraham re tswa ka ra bofutsana ba ntatao Sure. le fatsheng lena because Abraham o shweletse ntate wa Tera ya bitswang Abraham o shweletse Haran now Modimo a fihla re bona o dutse Haran and Haran it's not your choice ha se pleke e kgethileng Haran is a place e choosing ke ntate wa hao ska phela bophelo ba ntatao ska fella ska hlahella bophelo ba ntatao bo felle bophelo ba ntatao change the place ya ntatao e o choosetsweng ke ntatao Modimo a re ya le fatsheng le tla o bontshang ho lona now ntate Modimo na mo etsa promise mo but chapter 22 ntate Modimo I'm about to fulfill the promise we yetsa o re yetsa hale but before nga yetsa o re yetsa nka mora wa ho nele ka yena mo mamedi wa ka ratang na Modimo na nthusi ka ntho tseo a nthusa ka ntho that is why batho ba ngata le ba tswileng le ba ileng dikerekeng tse di ke baruti ba bona maphutho wa ka nehela dikerekeng tsa bona ba tsebe hore ba rutwe ke because ke rutile ntho so ntho e ke batla mo gutla because of time mo mamedi wa ka ratang ke batla o tla ntho selemong se re ka re batho ba ka thusana mo mamedi ka re le ka thuswa he e ka re le ka thuswa la tseba lentswe
lentswe la ya dikereke mo le rutang lentswe ke na taba o re ya kerekeng ya mang I don't care o re ya kerekeng ya mang o ya kae but ka re le ka rutwa lentswe la ntate Modimo. There's a scripture who Exodus chapter who Deuteronomy chapter 32 if I'm not mistaken kapa chapter 33 kapa chapter 32 ba re ke tseba verse 45 tebo ere Moses ha tloswa o re ho bana ba Israel boloka mantswe ana ke iphetha a re boloka mantswe ana a buka ena le wa rute bana ba lona ho wa boloka le wa ngole le wa etse le wa be dipelong tsa bona because mantswe ana se mantswe fela but ke bophelo ba lona mo mamedi wa ka ratang bophelo ba ngwana wa Modimo bo tshintshwa ke lentswe la ntate Modimo but just that re na le challenge le fatshe le hore Satan o sebedisa maemo Modimo sebedisa lentswe ke kwala the problem ya hore tsatsila ka shobolena bana ba Modimo re suffer it is because Satan o sebedisa maemo hantate Modimo a sebedisa lentswe. Can I go deeper for the last time? Mo mamedi skepe ke sena se tsitsinywa ke moya then Jesu o tsamaya hodima o tsamaya hodima metsi then haya ho bona ba rutwa ba hae o fihla a re ho bona se tshabeng ke nna ba re ke Petros o re haiba ku wena ntayele a re bua le nna. Can I repeat that? Petros o re morena haiba ke nna ntayele order me ka translation a re ntayele speak to me. Petros na understand when Jesus aka bua lentswe hodima hae lentswe le ka montsha boemo bona bo a le ka rabo he understood mo mamedi wa karata le hoja matsatsing ana Satana tsa batle bana ba ntate Modimo ba tsebe lentswe but Petros o datse hore when Jesus aka bua lentswe le na le tlo ntsha ka ra frustration ya skepe mo mamedi wa karata marka mo madi ba Bible when Jesus aqata o bua a sa tswile Petros ya ba sefefo se seng se a tsoa ya ba Petros wa tshosa now Satan o yentse o sebedise maemo ho tshosa Petros le ho ntsha lentswe ka ra kelello ya Petros mamedi ke qetile that is why letsatsi lena hona le maemo a o listen le mon sena mo mamedi hona le maemo o Satan a santsa wa prepare tse lona mo mamedi because Satan wa tseba hore bana ba Modimo ha bana lentswe le bana le lona mo mamedi ha le a tiba ka ra dipelo tsa bona that is why rena le bana ba Modimo ba ileng ba backslide that is why rena le bana ba Modimo ba ile ba tloela ntate Modimo that is why ra ba le batho ba ileng ba tloela pholoso that is why ra ba le batho ba ileng ba tloela morena Jesu because Satan o sebedisitse maemo ana maemo ho batho ba snang lentswe a ya utlwala batho ba senang lentswe maemo a utlwa a ya utlwahala voice ya maemo e ba hodimo yane ya utlwahala that is why re bone bana ba Modimo ba ba frustrated ba change dikereke ba matha ba ya kae mo mamedi wa karata ba qeteletse ba le desperate ba le frustration because it ha bana ba sena lentswe. The problem ko re batho ba tsebo Satan o sebedisa maemo. Can I talk to somebody? Mamedi wa karata e re Bible ha re gutla ho Exodus chapter 14 verse number 10 e re bana ba Israel ha ba re mahlotloa ba bona ba Egypt ha ba sheba ka pele ba bona lewatle again Satan o tshotsa bana ba Israel be o sebedisa maemo threaten bana ba Israel again when ba Israel ba tswa Egypt ba ya Kanana e etsa ntho ba Philistine ba ntsha monna a one for thousands and thousands ya bana ba Israel ba Philistine ba ntsha one man ba mo apesa diaparo tsa golo disabole tsa golo ba di hlaisa ba expose disabole bana ba Israel tsa ba sheba disabole ba sheba dikatiba ba sheba dieta tsa goliata ba threatenwa ke dintho ba Philistine ba sebedisa maemo ho tshosa bana ba Israel and ka bo madima here is the problem tebo na le ntlo le ke tsamaya here is the problem tebo ka bo madima be well Modimo na itso bana ba Israel mamele ke tsamaya ba Modimo na itso bana ba Israel o entse o ba file assurance ba hopola a re Moses ke tlo tsamaya le lona ke tlo ba le lona ka mollo Bible re motsheare ona ba eteletse pele ka kganare ya mollo bosiu ka liru le lopalletseng ke tsa nnete motsheare kapa ke bosiu ona ba eteletse pele ka kganare ya mollo bosiu ka liru le lopalletseng. But here's the problem. Every time when bana ba Israel ba tshuwa
bana ba sa le bone le ruleno Ai, come on, Tate Moruti. le mollo o because every time Satan o etsa o tsosa maemo baneng ba modimo because maemo re pay attention maemo re be re lebale modimo ya lehlakoreng la rona and once o ka mo lebala modimo ha ona mohlang a existang Yo. Oh. modimo ha exist ha be teng a ntse a le teng number 2 modimo wa shrinka Sure. modimo ya moholo wa shrinka o gona o shrinka modimo e be ka rayo because you ask yourself ha ba bona muflista where was that cloud where was that fire modimo was there but ka bo madimo ba gona mo le o se ngwana satano sebedisa mayemo ho shinkris ho modimo shrinke so da thola le batho ba le give up ile la tloela modimo because a le ka la mona ena le teng mamela ke rata Samson ya ileng a mona le ha sa sana mahlo mo le hoja ba Filista bana ba sebedise maemo ho yena ke go ba we beta Samson ba Filista ba sebedise maemo ho yena but maemo ano Samson wa hanetso re a mothibela ho bona ntate modimo that is why le ha ba se ba montshitse mahlo Samson o batla modimo o tseba modimo o jotsa ngwana monyana re nkise pila re ngobane ke batla o sebedisa pila rena ho connecta le ntate modimo ke batla o sebedisa pila rena ho reconnecta le ntate modimo because le ha se someone ka mahlo but I know he is existing mama me hona le nako e re someone hona nako e dintho tse bohloko di etsala hona le nako e maemo a etsahala ke tswa wona ke di bone mo mamedi wa karata but ke ne ka dula ho ntate modimo le letsatsi nna ntse ke dutse mamedi wa karata modimo go tswa le hlono lo fatshe ha re kopane phase 6 ke na le molaetso go tshwaretseng ngwana wa sele o kalama taxi phase 3 ka phase 7 o bore fela o ya kerekeng ya Moruti November ka tenteng ya tshwe o kalamela ka taxi renkeng pela KFC and then mo mambiro ka ratang ka koloi driver ka re ya Grootflei fita limo fite ka lifting fite Mokriki ka lifting then o tla bona kereke ya rona nomoro tsa rona ke 078 398 3446 078 398 3446 Telling 079 083 3833. Can repeat 079 083 3833. Office number is 051 011 4977 051 011 4977. Ke lebo modimo na ke le ka thusetswa ke le ka sebedisa monyetla wa ntshuwa karamaemo ndabe ke le skata already Satan na sa ikentse skata ke tswalla pela bofutsana ke lahlwe ke ntatwa ka ke holetse lo ka ramokhukhu a ke tsebe Facebook ke a ke tsebe eng e ke sotlila boko ke futsanile ke re kana go le tseding la batho ba nraka ke these people they don't know re tswa kae there was a time mabidi wa karata mo ke ne ke bile ke bitswa Bohebeka Jam bana ba mpitsa le bitso ba mphile le bitso la Bohebeka Jam because every time ne ra ke tsamaya ka maoto ke tlo freedom se ke ya tropo ha motho ka mpa 10 rand ne ke lo reka bohobe ha motho ka mpa 10 rand kana go tsene ke tsa bonete ba ke lo reka thini ene nyane ya jam so that every time nna le mosadi wa ka kana go le ngwanaka le je bo there was a time when ke tlile go patala 30 rand ya creech ya ngwana ke sa gone o patala free creech ya ngwana ke sa gone ke hloleile mmamedi wa karata but ke le bo modimo ya ileng andrumela batho ba ileng andrumela motho ya ileng a tlontsha andruta e seng un profeta e seng o re tshwara eng tshwara eng tshwara no ke ba jotse le kere kinyana kere ke fana ka matswa ke fana ka di but a se dintho tse tsong batho tsentsha batho futsaneng tsena lentswe la ntate modimo Bible e re John chapter 3 verse number 6 verse number 1 e re dintho tsohle John chapter 1 e re dintho tsohle di bile teng ka lentswe mme ha ho letho leo le saka la ba teng ka lentswe ke ra ke ba ka ntho ke re ntate modimo o yentse
hana sina letho Genesis chapter 1 modimo had nothing tebo a sebedisa lentswe to accumulate dintho tsa nang a di hloka a ba le dikoloi a ba le a ba le hodimo a ba le lefatshe a ba le dithaba a ba le mawatle a sebedisa lentswe a ba le diphoofolo ha bone matla a lentswe lena ha qetile le fitisetsa o rona but Satan ya tsa bonnete ba re skera ba le lentswe that is why re batla o ya dikereke mo re sa ruting lentswe so that re skera gona o ba le ntho e create and dintho tse re di hlokang. God bless you. Ai Dr. Novi ya leboha a ke tsebe mamedi o inketseng nna ke utlwile Dr. Novi a re modimo o sebedisa lentswe ha Satan ena sebedisa moya